namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya ta veka gaza. Of course namti ta khela loko Gagash kha xi rhunga Manyangatsi na Tshinya Vantshwa swi vava swinene. Yeah, so ta case sungula hi point ya Tshinya Vantshwa. So of course this actually related to performances hi ku Tshinya Vantshwa mi swi vonini se la ku humesa na beef song and hala tlhelo of course already na tinsimu, so hi fike hi twa Gagash fika xi ku loko bayisi i ta chacha swa wena i zi swi twisisa vona ka n'wini khome pompo ntsena no impompo ntsena. So of course sweswo related to the gigs mu komisa Gagash na power loko sweka ti-gig. Loko se a kha ti lwisa na xona i ta hela switandini xi nge n'wi buki. Famba ti-unveiling ku hala hi le ka unveiling ku hala he buti ku vavisa njhani. As I've heard kwayo i ta hela ka swa unveiling and stuff like that. A ni sweswi i lwa na masipala na i lwa na masipala, so i la ku bukiwa kwini mina ku Tshinya Vantshwa loko ku ri a kha lwa na Gagash n'winyi wa ti-events. Ku vavisa njhani. Then of course hayi leswi kombisa na point yo ku na la nga tsutsumela kona hambi a Joni ku ta fika ku ndleka leswi loko a ya Joni. A Joni ku va ku na la nga ta kona i ta huwa kwala i ta huwa kwala a Joni phela yini lexi ya ngisa kwini. As we've heard, I think it's very, very clear. So kuna beef song leyi ta ku ya Tshinya Vantshwa, and by the way Tshinya Vantshwa is actually an artist. Leswi vo tala hi nga ri aware swona, and same already loko mo nghena ka YouTube you will find these songs which is strange a ri nga ri aware swona. So Gagash ri hayi leswi a nga ku swindeni swa a lwa na xona i ta hela switandini. A ni ntwana na rifu n'wana ho mi vona hi tlela no ku vona ku ni tlela no ku vona loko i busy so swi nga yini nga vanhu va Xikwembu n'anga yi lava mali let me tell you n'anga yi lava mali and loko ku ri ku i hleketa ku ri loko i n'angeni wena you're the best n'anga leyi nga yi nyika 10 times amount leyi yi nga yi humesa. As we've heard, so a legit live ri Tshinya Vantshwa yi engangeni yi engange ese swa kona hayi a reds. So loyi bya yu munhu a ri yu a wela ka youth a ri na vuloyi some of that. As I've heard munhu a wela ka youth sweswo kombisa ku impela this beef yesterday ka Tshinya Vantshwa ani of course vitana ku i wa wela ka youth ku hi Gagash la a jika kwala ku nga ta kona ta helela kwana ku nga ta kona ku byela ni sweswi a ku na la nga ta kona i ta helela kwana. Hayi point ya le guys, I think in overall that's it. Nizameni ku va ni summarize nyana video leyi ya hiswo sweswo ivi loko kombisa loko a Tshinya Vantshwa na vuloyi bya yena mi ta hela kwala ka mageva na mbilu yo biha loko va Gagash rana ti-events and then na tichomi ta ti-event organizer. So obviously loko ri Tshinya Vantshwa la ku kuma tigigi i fika a ta story Gagash loko ku ri zonda na Gagash letin'wana ti-events organizers ti nga n'wi buki hi ku mi kuma ku vo tala va kuma ti-advices from Gagash ku va fika va buka vamana and stuff like that. So of course swi kha hi nghena ka Manyangatsi i bifiwe ngopfu. Yeah, of course hi fike hi twa of course a nghena ka Manyangatsi a fika vula leswi ku sala mina lava va ni zonda ku nga swi tivona va genge lava swo va Manyangatsi leswi ka swi nga fambi leswi ni ndzi aka xo Paul va gumbani kwala leswi twa ku la ku n'wanyi ku wa mfana loko n'wanyi ku wa mfana loyi man. Yeah. A ni vitana swona ku se xi ta va tirha Gagash se xi ta va tirha futhi sweswi se xi nga ri na Bela the president a ka ha na lava nga tirhelela kona ka ha ri lava nga tirhelela kona which means se they must fight. Ngopfu Manyangatsi ku a kha a kombisa ku hi xitalo ku i ta byela Bela the president yi beefa Gagash unless xo yi influence phela xi Manyangatsi na xo phela xi ximenemenana xi nga yi influence phela a tlhela beefiwa Gagash we never know. Of course ta khita ka swona mara a reds mbola zwilo nga ku mi repa ku ri va mi repa pahla u siyeriwa kona pahla u siyeriwa mara ri na pongo YouTube a yi tshama yi nge fumi YouTube njhani a se va na following yi nge pfuki ve na following because ya bias no ni nga wa le gumba no swi twa ku la ku n'wanyi ku wa ku nyanyisa swi vona swi ni nyanyisa ku mbili ya mina yi fiku tsi as a vet yona yi zondiwe ngopfu Manyangatsi ka Gagash very biased. I think it's because ani yima ngopfu na president Mayengana. I think that's the problem. So mukuma ku loko a yima na yona vanhu lava a va favor Bela the president a va zonda Gagash sweswo ni swi vula in the past tense because sweswo Gagash na president Mayengana se va kumana, so a va zonda Gagash. So a swo boha loko ku ri munhu i favor ngo Mayengana a swo boha swi ti kombisa ku i zonda Gagash hi leswi humelela. So mehe leswi a swi endla kumbe swi 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 ri fair like leswi tshamaka swi endla ku swi 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 ri fair always i ku loko se ni ri ka YouTube a ni tirhi ku ni favor you get it
hi swo sweswo mina ni sapota everywhere whether i Tshinya Vantshwa na n'wi vona va kha zondiwa hi van'wana na yena kwa loko hi tisa beef ya yena hi tisa fele Gagash na wa zondiwa maawe na yena loko hi tisa hi tisa fele se mina ni va ni ri xikarhi mi va mi kha mi lwisana ka ti-comment section mina ni va ni ri grand I have no issues wa to tala mbili o se tala mbili ta ku siya yi karheleni ta ku siya yi karheleni na Gagash a wu swi tivi swa xikwembu n'wanango a hi nge fani it runs within the veins it runs in me hayi swesweswo a ni tivi ku Manyangatsi ta va ri njhani so of course hi ta hi ta ka response ya Manyangatsi a nge rhungiwi njhenjhenje beef ka master T yi fambe layini wehe hambo munhu na Manyangatsi ku na xa Manyangatsi ku hava na munhu na wun'we a nga ta famba va landzela swo ka swi nga pengi kona va chava thyaka va se Gagash loko kombiseni ku vanhu va attend swa Manyangatsi hi mhaka ya ku va chava thyaka okay a thyaka pe a landzela na n'wathaka hi va hava nkarhi wa hina koloni ya mina yi communicate na munhu a ri le kule leyi so sweswo I think in overall that's it so Tshinya Vantshwa na Manyangatsi mi nga ha expecta ku va beef wa strong hi Gagash sweswo swi vangiwa hi ku se Gagash wa twana na president Manyangatsi swo ka nga ha na mhaka na vona laviya unless if maybe somehow swi tlhe swi ka swi jika between yena na Bela Manyangatsi the president but sweswi ku na low chance yo a beef wa hi December ku Manyangatsi you can't predict him loko ku ri amukeza msasika banda kombela mi teka subscribe